tende kumanya cyabarsya kamwari hamunonga habaho ki ngamurihire bayimutse kitenderezo nagira ntabarokore bakazaye aboku bakazaye bajya mu mite mikono narebe tarukuzayo aba nabagenyi konka mbwe ni mwabitu habaho ki tukute tendereza Yesu omusaye twebaza imwisho wajya ngumutatendereza no numanya ngo tubasha kubatangisa mbwenu twena hamwe tukute tendereza Yesu ori mwana gwandega omusaye nebaza omurokozi Abanya-Uganda deka mbagambire nkomo ebembezo wanyu nareba abantu b'injaha nk'abantu 9 harigana behandikise kufajuba nagira ubwoba narebe handikise nebenda kufajuba nagira ntaba nabamanya ebibarumo nari tubakubimanya aha bwenki kuba kujya mwemerere mazumu mwishiki kurga hariya kwikaha nikitwara bwireki omwana yaharga hariya nagenda mwamwashitamire mwabirigireho mwisho motoka mushitami maza iba bafungurira mwashitama mwisho mwaza mwashitama kandi okushitama munonga kukanyise ndwara ezeze bakweta ezeshagama kwetuguta crotch korkwemera omwite omurungi gugenda neshagama gugenda kukikombe cyoeka byona hazo mushagama omuhagenda nk'abaserikare abatahana barwana nabarinda embiri y'abantu rero bwoko bwabwataho umubiri kuretera ndwara busingurwa otahorigi mwena warkuga mwena hora rero jot ninshasha omanya oxygen takwikaho aho ryo no shasha omanya ngu omwite omurungi tugwahikayo mwena koraje mwemerere bajya mwemereze mikono oteyo kora teyo ati nkimayisa ngo eshagama yagenda yakakuriya abaserikali bahikayo barwana tuwarwara ebyo nkabishashurire sente nabagambirira kusha mu mpesente tini mwahure konka ndiyo mushaho w'abantu omushaho orukugambira abantu ebashemeye kwerinda ngo batarwara nyine myaka 73 yo bukuru konka burka sheshe nemuka ningurike mirundo 300 ahansi ahiguru ntaka huo mwize ekindi kwenda nengi nimanya ngundi afa konka ndeke kufana impuruwa amaguru omugongo okurwa ni hano abakazi n'amahuru w'amaguru abashije n'amahuru w'amaguru n'amahuru w'umugongo n'amahuru nanga wacha maneno cyakitandetsera kwanga kunashanga bene wetu muryaha mutari kubasa kukora ecyo najyanye mu bagambere okikore ukigenderere oyanje oyangirire okunde oyikundire mbweno mwahure nshomero mushorongo eji korkureba Owen na Eseza
wale wa Sandra na Jackson korko boyine bitekateko bitebekaine no manyangura hangabo Rahanga Gerard mbwenu Franka na Miriam Mwemerere okumbireba nukombe gamba kumana mwere kuntera mabare mugatere rero ntaye Abanya-Uganda barya muterere Franka na Miriam mu ngaro mwebare okozage ebintu ebirahanga yabahereze abo kuba okugira ngo okore amagenya abiri omurundo gumwe no boryo mbazi no bara mbwena hatiyemo tugazi twavuga omurundo gumwe twantuje kujata ho bugenyi tugarakaye tuje kwingira azone sente agona amashita obono bwire bagarike babaterero mu ngaro kuba babazi echa kabiri ko kwemera oroburungi bwarahanga mwebare kugire kanungi nakasinge mukama mwebare gukora mutereho mutuma babaterero mu ngaro nimwe nabaheza abo bukiko abatekatekero bugenyobo kumara murya kati basiment baterero mu ngaro nabo mutekatekereje abargo ko nabarga kunuya horekera hangar kugamba Zabure yigana na mushanju oshomoro nyiriri rwa munana ogurike oshomogo 15 ogurike oshomogo 21 ogurike oshomogo 31 nemshorongena kora washireho nshomera nagira hati imo bana mwe Owen na Eseza Sandra na Jack n'abanya-Uganda mwe n'abarya murere hangana Gerati kuri abantu basima mukama ahabwe mbabaze nawe byo kutangaza byo akorera abantu gumizamo ogwa munana ogwa 15 ogwa 21 n'ogwa 31 ogwa 15 kuri abantu basima mukama ahabwe mbabaze nabo yibo kutangaza ebyakorera abantu ogwa 21 kuri abantu basima mukama ahabwe mbabaze nabo yibo kutangaza ebyakorera abantu be ogwa 31 kuri abantu basima mukama ahabwe mbabaze nabo yibo kutangaza ebyakorera abantu abahati nabajang period abashamire nanye bajang full stop abatamukire heyi nabaja ahwa cyaba kiriye kigambo kimwe cyagarukwamo emirundena cyagambo musheje wa Berno yitwa Daudi omugabe wa Isirayeli Dauda kana yishika origendo ryagenzere kwikahari yareba bene wabo abasheja mushanju baba leta nibabere matekateka ngo naza kurugamo mugabe ariyo mwishwa risize ntama ezishe azo irenka barise kubataha konka wakatari mu mbabire batekatekirwe kubayisha ubabire bahereze ngo ashya masta aha mugabe yaronda mu muntu yabura yambuza atiwe Yesu abana buwazere bona bawayo atari akata kamwe atikandi kumenya ngo nakata nkakazara mukazi otari uwanje owabuteka no mukazi ondijo nabo cyo gutashemere kumpungurira emirebere yarahanga tiyo mirebere y'abantu yaja tumurete umwana kwe yatandikira na Isha nemyenda nobuta nebyabera koitse ariaho naragabire rahanga yagambira terene wogo muntorene kuyamurebire yaja tunogo yimka amashita yagamutaho bamuramya ba n'abayisirayeli bagira kasinge omugabe w'Isirayeli owarwo mwishwa
hati cyarahanga cyakoreraho imu bantu ba Mukama eze motoka zirika bushwere na mbuga ziri Nyabushozi ziri Nkore eitwa betigende sebigere muterera hango mu ngaro nangize ngo na parliament ntina haba parliament ya Uganda mbwe naza kureba narebe motoka zazagira ayibambe ranga nakasinje ekikakerewa ekidara no mukirebe bantu ba Mukama hagati y'engando obutejuka n'ubuzibira abantu kuzumura nanga abanyakweno ko bagize ngo obutejuka tazumura imwe bazaire Jackson ranga simwe tubona bakaza bazi abagizirenda ngo bakazara Jackson yazarwa omunse hati omujo kwa kure omujo ya murigira yatahirwa amureta togunwe ntore ine musheja kutora na musheja mutahiwe forget it. President nyechera gambire bigambo yaje ati yemwe nyamayishwa mwe ati nembuzi teri kubasa nenta amateri kubasa nente teri kubasa tararuhenga ecerahanga cyahangire ato mukazi tuwo mukazi omusheja tuwo musheja koreka omusheja no mukazi no musheja muterere Jackson omungaro imwe bamuzeire abakoreye ngo atore no mwisiki imwe bazeire eseza owishe musandura muterere omungaro kutora no musheja dere n'abandi itwe aba bari mu cathedral muterere w'ikitinisa Owen na eseza okureba ngo buri umwatore ine oruwe muterere hango mungaro kuri abantu basima Mukama ekiri kuretera abantu butasima no butejuka no kushota kaizo mu sabine mbwena hati nyonka ijandi yakana nanye nejanindra nisho gentarine byankorata hansi ekinyerere cya izinga abarikumanya nabamanya nani nyustya kanoni owichiti na kanoni nani mwishti ndentare na Enoka orwa mukaga ntugenda kuza kuraba bishiki barungi baita kana shaki banamu tumara muri 2 n'inyana muri 2 na Enoka tukati twihantare zakwe kofi kuza kumureba mwana ainorwa mama atureba oshangu turmist ngakoro mbona hata na stamina we sharhangagira bingi bana owabero tarkwenda kundeba hata na stamina we sharhanga ebiye sakora nibitangaza ati areba kanoni yayakira kanoni buriya kananye huzya mbona hata na stamina we twegamire ine ahabo kwarhanga kakora kora kubate yishikire n'ikindi cyakabi nicyo twayishongora icyeshongo kugira ngo Yesu ni kizukizo bariri nabanyeto mugwerero ntari skuru omuzungu nagira togu abazire bakamuretaha ngo tugume tumureberere omutwe karugaho nabo icyo tene nshonga bashiri nanda kunyita ngo nagira ngo I said one breath is enough for me and you suffer the consequences. Mwana kuzomisho gavana kajotisa sermoni ndimara otirumwe derebera kurate ne byawe akana kurata uchakata kutera cheki kahangura konga bamba muzungu hanga yamugambisa atogwiraro mwene